the Singer and Dancers Association Sashisian kakot kawer pi baro shakajia kop Rwai but Shad kabla ai kerteng Singing and Dancing Superstar Season 2. Kejing pelong biang jongka association yakani kejia kop kadai namar labon pelat kibla kerpa di kinong penya jongkani kejia kop bakin pelong biang yakani ke Singing and Dancing Superstar Season 2. Audition on sedang nado ke praterik upanai Disember arja arpulai barkan kod ke praterik upanai February arja arpusau. Berleh ke online ya ke baon Kane prapo points na kinong bishar but arpo points na views but likes. Ke semi-final round ke sedang nado ke kendai terik upanai February arja arpusau barkan kod ke ap kendai terik upanai February arja arpusau. Beriakan iru online ke online ya ke baon Kane prapo points na kinong bishar but arpo points na views but likes. The grand finale kan long hak karwai tarik upanai mi arja arpusau barkan day live stage. Ya ke audition on kam COA ya ke registration fees haben siu tang giba shajit ya ke semi-final round. Gibarwai lane Shad marwai kin hap siu 6000 tingka but gibarwai kan hun but Shad kan hun kin haben siu 8000 tingka. Ikusnam namata kin long job hak singing gilong first prize shilak tingka, second prize sunpower jar, third prize sausan jar but chipotali ki consolation prize. Ikusnam namata kin long job hak dancing gilong first prize shilak tingka, second prize sunpower jar, third prize sausan jar but chipotali ki consolation prize. Kaba kam sotana chushu kalong ba kinong Rwai kiba job hakane kejia kop kin yolat banyakun yak audition jongka Indian Idol Season 15 ba kinong Shad kiba job hakane kejia kop kin yolat banyakun yak audition jongka Super Dancer hakane kejia kop la sha tang gijing Rwai Hindi Khasi bat pareng ban tip company shushu phila ban call how number khandai lai hinriu sao khandai hineu khandai san san.